Tá sé le hút treis a hocht agus é nám dul go ros na rún agus tíireach leis sibh chuir ar an ólas ní rónóid codas na raircna san na gránsa ga chéine ros na rún. Túair faoi le Gaelin. Mo? Can I start with Joe? Gabre, fer I no fan atlam. Can I hurt? Cá tú leart le mó. I féad leat rudí ágal mar tá. Na rial meis ní nach beg bhairin se hom. Al déan íocht eile. Iniste gur heasta wet I chuinál ach nach grotú an an. Grotú róg le páist bhead. Níet meis ní ana. Cén fánach féta. Mar ní mar sin a bhí se. So, ce chuir ruise mar sin. Brenna, hí me se grom a déanam ru ceart ag an am. Agus ceapan fósa. With Ray. Tú héin agus tar a pís a fád a caiint a réid híla? Ní. Agus? Agus? Agus, hála tá dádra, Yeah, mi córa beg jasgan. Hóra. Híla sí dealga. Go mé á grímar agus fosca mai chúti. Yn sios dy far? Wel, nw, di tu I strac o fach sy'n neg. Jas dig. Dyr yn gwyl rod iari o fydd ysgol hart? Dyma gael hart ffos. Da, olwg o lior ffocus yn mynil sia ffos. No, higan dwlet ma. Cor. Efo gyfo gafiata? A ni fe. Ach, beth gyda cymati haig le can. Agus gyda mi gyda'r snotio. Tada, ach gwyl ti haig nis comporti. Bys berach o ie. Che. Agus beth gymach connol o gober? Sian twa? Fi sama. Gei boch be chwri driste. Na lua yn boxing am riana. Gyn siar ffos y glai choram, ta ma crort ege. O, chas ag o sian ngro. Ach yn erid la connol? So, inis chom. Irir siam achw. Ni rir. Fos. Fós? Agus cedd o gol ar án ar eirs? Ni di sam. Be am falch gyfec yma stoi. You're right. Tá sé ligin dor hen nach bhfuil sé seo chorásta. Níl si ysgar hi. Níl, stoi. Bhíoch lá an nar din seo sí chuilerad gom. Bhíoch sí chó gealgach. Arno, cuine latéine sin. Tá sain inis cén fá gur tháinig an tahrú. Créitúir. Abra de cín fergal. Ceir is fedal am ará? Níl sam. Híla gom nach túr me cín dad. Well? Ferreirach níl. Tá imní arm faoi seo. Híla gombeach imní airt sa freisin agus mó faoi de chóram. Tom, ach tá ochras an downarm, okay? Mi sé gemacht. Ceirt? Cén wach am a bheith mai hí an seo. Nuair nach leabhar tú lom. Oh, come on, Eilish.
Steve. Oh, just moet het. Kijk goed toe. Ah, go toch, bij gezegd. Bring coffee, maar stel even niet. Roisin, we took coffee in China maar aan. We to Caclorville. Tá, tu nach mé? Well, ní an gyfrant ac ni mi chomportach chyn le David. Misha? Níl mus. Ond fyrni, da gan o limi am fwt. Nys, ta sa eich mags ta samsa nach feidir sgil mar sioch yn na rôn ar y mael siawad. Tiwch siamach am aralat. Lwn o mal. O maed. Meester ke far watje de revolver. Stop je de shotgun nie. Nie een checkeel. Nie is hem oier wo nach in dood kan fawik. Meester meer ke geroskel de gun cabinet. Geen cabinet is hè. Een cabinet hem je door na gardi le taal naar de goed jongen na hanewit. Oh ja. Hem was een revolver uit. All chin, surprise. Surprise? Huh? In Chin Hall? Huh? Oh well, maar kind je er aan de gardi braas als dat je een gloster? Nie roep me ze toe, nou anders na gardi fwy. Huh? Nie aan license am lahe gwn yn wicker. License? How long has seen license with Len Shandrochin? En je zijn aan een norgeracha. Shandro. Nie Shandro, de wijze nog wat. Want ik zeg een foto toe dat gaat ik roos school gesmee. Wel maar je nog je wat, wie zeg maar dat je in de garden is? Oh, wacht, naar de doen, dan neem je wel een garde gaan moeten. Ah, weet je spelen maar ga je niet meer de stad op zo. Blader hemos. Speel een boel torp, sin schafvoet. Ja, nog goed als je dat doet. Nu wil daar moet je te uit het hammer dat toe in de hoop, hè? Niet maar kelen ta gasa hemos. Niet de satse kijken dat de rondo. Nu kan toch het adjun tage. Nie meer goed die aan de wicker, ons nou voor. Ní féidir fá réiles. Cé, teag? Ní héich, géib bra. An go bheic tú, glís ar eis rís, ní man fá réiles i tew. Swnniol sama bígad an yw'n? Mag atá tú. Agus ar chi, tá sé brohangham? O, ni tad mi chatla fer fe ni sin yn o. Agus sian tarw fyns na trics ar ffad. Mar mis te laat a haig? Oh, right. Right. So, aber lad. Gada gwstachart. Fergal? Ni halig tu gom go gynno tu eis sio at hein. Gan dawt. As nos gomit Moscow ffeisne. Is mi sia ar wo. Oh, hi, Gabe. Tara. What does she talk of shower? What a mats are now. Alright, so. Slan. Chonel. Well, I could you do in that says a lot. Ja, gyda ti gwys amach na chwn y fyrt yn ei chéile. Yeah, well, what is an ara with the Getty? O? What are while at our shag a guy of that? Dijk hem anach tú. Swan cwo? Sian na magis is mwyn o coro i yma. What is the geisha in the tamber fod?
Nún sabla fin uno. Nún dufos y helen de behu to get a macro wastarch. Feel. Oh, what? Scared of no way out him, Nee. Cap kom out. Central Lord. Calculor. So it's more. Sabalet. Go no, and Shaw, Vigolin, Vrad, Hogsco, the Lishkelish sergeant. Ashley, water. Ashley, or hold up a get what you lad. Come free. Show it. Come on. Slow. Janna Shaw has in Shahali. Better go get on the sergeant who check Calculor, my hand to a guishin lay. Ach, no, the best to just ship Shaw. Bay to Moonte. Uglushan to me. Camish Lar Murao Ballach. Hish made run Shiamso. How much you caddy in the chiart? Hreek Shima. Guess what kind she not? She own a moor. The what? She. Kshay Mac Munkle, Kshay Irish Mountain, Kshay Ali Mahal Car. Ach nish he local Gwillam La Lawile. Nish what? Come here, Torpshaw. Tour free, like Ellen. Guitar is being beautifully used in traditional music now. For a while I thought it looked a little bit out of place in Irish traditional music, but there are players now who are really making it feel at home, I think. Cards and Hjol on guitar, and nach the Gilawarish Nui or TG4. Die Manane Paul Cartol. Je wil jou dan schrijven. Nie die me geld aan net. Ach ní gága áhainta, mar tá áhain sa gais chamán. Craobh scaoile na cairde soscail fóric. Deir daoine go hoch TG4. I am a growing force without the motion. A glass of water longing for the ocean. I have the fire burning desperately, but you're controlling me. Release me. Ní chaidí tú cad a hála. An cuin leat meas. Tá aithne gomer le fada an lá. Bhí úntas orm nor fuair sé postnific céin na lom. Nos, lá bhain san obair. Well, domsa, bhíor ag an breise. Ach dá leis siúd, ba chóide sin. Ansan, as an spéir, dír sé orm dulgadí an daus mórse. Agus chuirs teags chuige, ag maga mar ja. An cuine é seo, agus chuir sé teags a rasio rá. Cávis. So, the lotto. If you won it this Wednesday, what would you buy? A new keeper. Play Lotto this Wednesday. It could be you. The amazing thing about penguins is that when a penguin chooses a mate, a best mate, they stay together for life. No matter what. Folks I met in dear old Galway town, I'll not forget
sydd yn y siarp yn y siarp ei Sean Cuddy a Golín agus yn un leis an omíthóid dernach fu Gina McDermott. Bílinn glórt síre a cédín ag leabhar hí si de TG4. An nacht an teachtan seo, scéal na brísúnaí a chuirú go Frangoch héis airí amach na Cosca. Ag lunas chopéin, leag rialtas na bretan ag bun flocht stát nú, na thug sé deis go na brísúnaí seo cruniú le chéile. An nacht, Frangoch, coláiste na réamhlóide, de cédaín ag leabhar héis an nuí TG4. Túair faoi, le Gaelin. Mi crát aige seo. Sa tealach le mó gach lágus ga mé an rá é. Gus an sin ag cum breig a dailes gach íon ó a hagam mháile. Tá iscí go má gohfuil rud éigen ag chorascom. Tá fatí sam nach meid mé an é ag chéalt ar hí níos fuide. Uintach na ráile? Tám. Scatán ar an rud sa gléir? Níl si sé gur arm éon rud a rá. Si tref ar aile si. Brinne si égur orthaí. Rinne muid bert. Well, bhí bhran óg. Dora go bhaig a lí síve. Níl a sam. Ceir dhéanas me David. Cuir do bhainú ní, sobrog chaird mach a gceart. Éiste do chraí, clostú freagra. Tá má críog rálam. Deire chuir leis an gcóir chéile agus an rud ceart a dhéanamh do bhó. Brandy dúbailte. Wat krijg je om te vallen? Hier richtig. Massacre Shannish. Ran even come glach shad agart. Hello, Kiana. Ja, voilà, ta si dis a go for sa gisna. No, ni ha. Kianella. Well, Kiana man ye. Evan, not Taiwan. Okay. What with? Ta si dis just a breast and chin. Diolch chi'n think. What you thought at fos? Evan, conto. Evan, go white. Okay, tomata. Hello? Irish. No, no.
Is mis bí ceart a bheith gabhfuil leisce letse. Brenna, tá mé réanis. Bé mi smáile glú. Okay. Right, slán. Cyrraedd sgar y tart. Ceart ar siúla gôt. Pad. Má mis le mar sin. Tá mórín hústáire. Okay, slán. Slán. Wat zit in de chat? Zeg maar zeg een radiolijn zeg geworden. Wees ik gelukkig dat ik onder de water niet mo. Ik smaak wie het heen. Rond de bij in de zeel en streep als je niet sterk is, is vuil om ze. Oh, Oma. Dit worden. Het kijk leor. Hoe is het zich het amor af futulis? Niels. Wat als je raakt toe maar. Nis kid er alles galientje. Wat dan kert ik? Hè? Is me zo maar. Is maar wist het. Hörni, dan ligger det går till washa. Ta ona fresh rollum, could be mohid wowi. Tá sam go bí bhide. Tawas? Bhí mó haintseach go lí. Sabal a maktish. Is cosúil gur 8 mó le bhí sin na gasar. Mama, vind je lomskol spree? Ja, chuir chuir. Fech me who, hi. Una! Captain Gurgaig moet in go Eilish fi gach rud a horla. Kert? Joig sí mac é lúna máil. Agus cech I wí. Mar tá iscí go má gohfuil rud aigen ag déanamh imní chum. Ní feic mé ná é chealta bhd eile. So, chuir had de fós an mhuial agus má háda sa le Eilish ar wahala tain. Ní ag smaoinú orm héin atá mé ach ar mó. Tá si ghar a casal in na hathair. Sa ceapan dú go mé chollhort gur na cheart éis má insin tú dégar tasatán. Sin sean sa cas mé thógáil. Éist, cáil si an blachlaat. Bhí sa ceapí cúnahort sé tiismthirí amsú agus a cuineáil go cins mar seo weiche. Agus mise a hathair. Beag an éimi bhí sé sin a déan na roitain is 7 mí dé gochain. Níl sé sin fearlta. Ar hastig buta í a chuineálach an irid. Mar go bhfuil tusa le Eilish. Thug me sé bhaim minion ar wahala Eilish. Bhfuil túra mead ceach a dachas bhí sé sin orm. Tá. Wel, níl. Mar de meach ní bheitha géirí einseach de nis meach. Má habis focail fergal. Ní go tadasach tile bris a crí. Right? Sin bhharní. Ach níl mecha seach go steúil sa. Tá go mágra na. Chuir is antra. Wel, ja chuine go túpil. Tá chuine chaid. Agus mó. Agus go bhain díoch scéal Aye, kinch. Well, Neil Farmer be on the sin. Right, what Bill is Jack and sin is playing with them now. Evan? Daar moet ik naar bochen. Niet half kliffen, kwijt. Om kon ik naar ferry. Evan, je mag maken laat gaan. Toen kon ik naar school, oké? Evan! Evan! Oh, Evan! Evan! Get dat zo was! Evan, ik heb de haar voor. Oh, Evan! Evan! Evan, ik heb de haar. All right, chill. Dat was een show. Oh, why didn't you cry? Just put evidence. Oh. Jim. Jim. Basic madi bháil faoi finám seo. Slahí go bhéis, ní mar a bhena tabal a bella chun adrite, I cinse leisin. Chnar le fergad is cosúil. Cad dhéans me main sin sé Eilish fún. Arú ní an teisi. Ach main sin. Ní bhaith sé go dócha méid andro. Feag nach chuir sé sí sa tala mé mó thuirtfuim. A chuine mé orm, mar bhí sam go mist sé crí Eilish do bhí macha. Ach nis déta sí eileach. Gus bé fáiste tu bhaim mar bhile teada.
Ní bhí síach. Tá fergal cracailte fad é éiles. Ní se go le chuir na contart. Níos an John a glas an nua. Mu tú geirí hearm sa facail a bhagam leis? No, nílam. Beidir go heartad Lord Líthe. Ní se rábháil go fáil rudí chuir i gceart. Cad éirs me leichen an hostal sé am I cheisna fao na hair. Gur hadal me le fermide for a gúlchár, be? Is go mégal am isio horsweim na telm náide. Cé sort inna me hain? Cé dhéanach le head a rud? Gur sa hafín ré, beidir? Wel ní he, ach fraclach. Iad dynnu bí gwyn gan lacht. Nysyn, dynnu walis o gymsyn. Lor le siasach. Iad dynnu bí gyf sést o fi'n da I wal ryddi. Cai tu ei hortio sio am an jad. Ta sam. All right. Dyn me i'r dala. Horse, she's in for cajo out. Call the ambulance. Best a better pet ar a horse seach sa gár. No, you ate them all. Cause you're about like sheer. An hersa te há lamsa. O dún da bela diwn o vrata. Ram feta se lai siarínse, nach lena sin na taushi. Cheska sheer. Cheska sheer did him. Was she okay? No, Neil. She's calling your full. Bela da Ollchlár ar malach ni besha wad, okay. Call the gunna. Ta se háilte. Evan cowr tún gunna. Evan is studying cowr twa. Brenna, cefi cileise. Ceartí do hágan sydd a chasach sy'n briswn. Mae'r dweud chymryd y lwg y fe marai. Godw ti ymwys. Dwi'n siarad am. Mas un si. Come on, hold chill. Jim. Jim, dan ambulance aan hem halen, okay? Sorry, als je volgens kon aldo. Jim, waar doe je? Ze gap ik niet zo'n boksen en veel mag moet het targetje nou. Boeilijk. En dan nog moet stoppen ze toch. Dat heb ik al in je schagoen. Niet stoppen om versen of grow. Nu kom ik goede jaar volle pantje ik eten in je getrilla. Agus gan dáid beag Ross na Rón ar naisian sa TG4 ríist, ag lethúr treis a hocht ihe déirdaín, agus ag lethúr treis a naia nocht, scéal an gitár chéard an cheol agus an íesan. Brad Pitt is gan an seachtain a Snatch, ag tosnú ag dechlog an nocht an sa, agus an sa bháin TG4. Túair faoi le ga. Eiste an rachta seo naid agus seaca seacht ag teachtan sa TG4 in ag na bhágraí seo. Na Christi a vera, fórsa láidir Americaíad. Le fiú an na tuachtar an hain mar ghuineachú. Ach tá soscail a America scape an mrán de hain go Christiach fod na crinne go tréan. Le fás mór techt ar obs na tír o bachta. Fíorscéal na crosadí nú, dar daoine ag lebhar hí de TG4. Sra fásnéise istrí an cúlra na fáil warithe a wara cos go na daoine bastarúil sa fiúis. Anteachtain seo Polatóir Americanach, duine go chláán omratach agus bhí se na phríomhhaine i rialtas JFK. Séad an staire Robert Kennedy, a nachtéis an scan an Snatch TG4.